سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال الله في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أما بعد. حمد الله ستوال صلوات يا مالي پیغمبر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم najšuđotan lafi Allah Azza wa Jal najšukar drome Muhammede sallallahu alaihi wa sallam. Salavat i selam i te uvelu promaro najman blog pengamberi Muhammed alaihi salam u proresli familija ashabija malahem sao prokola kola sledine nahem ka sledine no drom Giovati e chiametessero Allahumma amin ya Rabbel alemin. Cemaati muslimin Allah Celle Şanlı'nın Kur'an-ı Kerim ayeti ve çeca o tumen soveru inena dar te ovel tumene Allah esri ilo kia dar te olča čipase te namero penisara verčane osim sar muslimani la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Cemaat predajem razinamen pana ko Mubarek Ramazani. Elhamdülillah, zahvala pripadini samo Allah esre abdije ko anave Allah esre inša Allah na isminate naša kutarakija tema abdije ko velamen od dersi kotar zekati. Samo šunđam su zekati. Samo džana su varanite delpe zekati. Ana džana o propisja je zekatese. Ana džana ked valanite delpe zekati. Dži keda valanite delpe zekati. Od ked valanite delpe zekati. Amen samo džana da valanite delpe zekati. Ama morate džana o propisja je zekatese te dika koja nagrada i sikotar slana Allah esri. Sebe po zekati, sebe pe sadaka. Morate razliku i na svoje sadaka, svoje zekati. Sadaka i tenodija koja su nastanili dio sutno dive svakova momenti svakova dive. Dejba odijajtani sadaka. A o zekati am dje farzi odvajtanu ek šarti. Kotar šartija. Šahadeti, namazi, Ramazani, zekati ili hađ. Ko pan stupja o zekati. I odonese amen valanite razlikina je sadaka i o zekati. O zekati dela prije putjano verš. Farz obaveza. A je sadaka na neobaveza. Sadaka dela pre svakova dive. Svakova momenti. Svakova sati. Morate razlikina. Cemaati muslimin o Allah Đelešanu posebno nagradini muslimane koja dela po zekati. Posebno. Sam su nagradine posebno ko namazi. Sam su nagradile posebno ko Ramazani ko postiva. Sam su nagradile posebno ano hađ. Sam su nagradili posebno zekati. Cemaat prelalem. Allah Đelešanu pobute kotare tavar deštana ano Kur'an-i Kerim objasni nam že ili opomini. Ve akimu sala ve atu zekat. Klanine namazi, temden zekati. Više kod tarefava već doma, odnosno puta i siđi. Ko Kur'an-i Kerim
Демек со Аллах Джелешану упозорили. И одолесе джемаатир муслимин нашли амен само тела намази. Веакиму сала, планина намази. Ама одма и самен те завршино ајети веату зека, ден зекати. Джемаат пралалем. О зекатите на ова кога се дела пе свакова берш. Свакова берш, кедајте на најшукарте дел пе зекати. Кед најшукар. И самен аргументија о Омери радалану и ноля савки пракса те дело зекати ангедер дујдиве о Байрам. Ангедер дујдиве о Байрам е пракса олесија савки и некова со дело зекати. Самен учењаки авачерена кедајте но најкасно пенела ангедер о Байрам. Најкасно ангедер о Байрам. Или асхаби аква пратиње, демек е Омере раделану, кога со динџа дујдиве ангедер о Байрам. Джемаати муслими, никеда на валяни та намџети ки годите пенана дава зекати ако и саме. Се и самен аргументи Аллах Джелешану пенела. Од овакова на дела зекати, си дела пеко таршанти. И самен хадиси куци кои Аллах и вачери, от мен чавеа де месле со иен. Ден која наве Аллах сро зекатите манглен ту менџе те дълпе. Од овакова дела, Аллах и дела несе. Или акова свето, или окова свето. Амаро пегамберу Мухаммед алейхиссалам саллаллаху алейхи ва салам кеда дија знакот е четелка о зекати. Валлахи пралалем. Дали ковел стока, дали ковел паре, дали ковел грумја, бакре, свакова мислинџао долеси кога су валяните дело зекати. Со се джанџео шарти, пердине имани, акава масек мубареко рамазани, одлучини педемекте дел песасо валяните дел памасосе, пердилам имани трианда диве. То калби пердило имани, деа зекати, деа садака, деа со валяните дел пеко анаве Аллах есурело донесе и тано мубареко рамазани, кога со пердило мануши имани, вjerување баро, постивај свале, намази свале, или лесно калби пердола, или обдела зекати. Се те овелко авера масекја, слабо имандие. Слабо имандие коро август овело гори. Сајта неки бути, бучарно вакти, бут слабо местини презекатесе. Ево донесо гредисало ко масеке рамазанесо, трианда дивео мануш перела по калби имани, вјеровини ко Аллахи, ко мелаикја, веројини ко сао и бадетја су и самени до сремно и таноте дел о зекати. Джемаати муслими, окова која пенела мена дава, и сима надава, Мухаммед алейхиссалам саллаллаху алейхи ва салам кажа, отпадни кокота ривера. Овитано отпаднико. Себеби Аллах Джелешана на Курани Керим ајети вачержа, дено долеста со мету менџе динџум. Дено долеста со мету менџе динџум. О зекати и соре по фадилети джемати муслими. Мате мишина е садаки до зекати. Али од овакова дела садака, одесе и тано увод, демек си кали по вас те авелджи о зекати. Од вас су на дела садака, тешкото дело зекати. Сосена си кажа по вас.
A od ovakva nasikavite delko anave Allah esro. Kad se valjanite delpe, vallahi ovitan otpadnik oko tarivera. Muhammed alaihi salam sallallahu alaihi wasallam penja sar dobine o manuške da dela je zekati. So dobine. Je primer džemati muslimeni. Fordinđan je zrno bostanja niko. Ulo bostanja Allah je nijale baro bostanja. Bereketi baro. Kotaljek zrno je bostanja. Ket pravija bostanja. Bud zrnja. Allah je dinđa. A džar dela Allah je. Odonesi kova dela koja nava Allah je zlo. Odonese kova dela zaista dovel hako dar kalbiti kali. I zrno mekanku da bostanu lotano dosta gire, činđano ne kvaš, o zrnjana štite dževapite cideko da bostane. Dike nagrada Allah je si. A kjetine nagrada Allah je si. A koji od ova su čičao šiče? Koji od ova? Od ova su ka doktor. Od ova su ka bojačeri tomali. Od ova su ka čemne halali. Džemati muslimin. Su se dela po zekati. O zekati dela pe da bi Allah Đelešanu uvažini to mali halali. Odonese dela pe. Sad dela po zekati. Kozu malani to velo manuš pare. Pa te del zekati. Pošto avdi su dnodive saki para ovdje pe. Na namen stoke. Njamar dešvije grani zlato. Njamar dešvije grani zlato, kozom avdije koštini morat ulavio do tare, dojte kvaš posto, hemte de zekati. Njamar dešvije grani zlato. I si to dla pare čere, dužno jante de zekati. Dojte kvaš posto. Džemati muslimin, kijek prilika jek muslimani čerđanijeti te del varo te srevini varo ili čerđavse nijeti ja Rabbel alemin metaj sa kalal kotar svako čerki garav varo kadao to venem tahan te klijem ko momenti vačeri peromjači jarom nije metaj sa kadao i sima nijeti te dao varo tu lavav kotar čera. Erom ne olesti kanala. A tudi lindan, dikjeri savjeti kaučija, propadinđe. Tu varante džati čine kaučija, dikjeri su ni vetrina, propadinđa, dikjeri to kupatlo, dikjea okova osvojinđa erome oromat život. Na dela sadaka. Kad džal, ki džamija ohođa kad dikjerle, mazuni penja sujtute, vallahi penja marđuma je šeitanica. Salve? Šeitanica borba čeđuma. Ama o svojim džume šeitanen, ama i kisti daje šeitanesri koja sprečijama. Daje šeitanesri i kisti ili sprečinđama te nadav sadaka čeđum nijeti, sadaka te dal kotar čer kočer i kisti tanje daje šeitanegli ili me ačilo. Džemati muslimin, ko svakova dron, Allah esro, i same na savkete. Ama odoleva ranije manuš zaista prvo po čem tu učini, da zaista ne svirovni teđanon svoj sadaka, svoj zekati, teđanon svoj dejva koja nava Allah esro, te navađija savke problemija, a ova jeti da nisu penelo Allah Đelešanu. O šeitani daravi je ke mumine, odnosno muslimanite na del koja nava Allah esro. O šeitani daravi. A omna džanela je nagrada Allah esri ko Allah i da glagod. Džemati muslimin, a kala dive dela pe o zekati, a ka se dela pe o zekati. Bod pući ba i si ka se dela pe o zekati. Elhamdülillah diye bu şukar isamen o Kur'an-ı Kerim, isamen Allah to kategorije ka se valjanite delpe o zekati. Allah to kategorije
zaista i samenu učenjaka su vačerena, pa zaista ako puštam ili ako diklam, pripadini Ečororenđe, pripadini Putnikose, pripadini Kinevola, Kojtano, Borči, Našti Teresel, one se pripadini Tetrol Pogorči, pripadini okola Sočedena, pozekati pripadini okolaj koji pando, ropšto, to slobodini be, ki sloboda te ovel, i da sa ki kategoriji samena no Korani Kerim, kova zaista uzekati delape kvasavke tana. A štar škole i samen, anefijsko, šafijsko, malikijsko, hambelijsko. Trin škole, kolejtano, koje glaso Ečororenđe. Koje glaso Ečororenđe, jek škola delamen pravo kvakla kategorije pratino u Korani Kerima jetja, a okola trin škole samo Ečororenđe viskinja, kola Čororejtane vjetimnja, odla nemoćna, kola su naši tečeren buti, kola etane pure, starosti, demek nemoćna manuša, orenđe ste dojini o zekati. Zekati na sleduini da 10.000 jače, sadaka na sleduini da 10.000 jače. Saokja familija koja je tani čorori, koja je čorori, zaista čorori, olače sleduini sadaka, sleduini ili o zekati. Džemat prolare na maro pengamberu Muhammed alaih salam sallallahu alaihi wa sallam penđat čistinen tumen koja kava mubare ko Ramazane. Sarti čistirame. Od ovakova i sole malikova i sole barvalipa, valjani ti čistini do barvalipa. Od ovakova na nole barvalipa, neka čistini pi duša i badeteja namazija. Seva Allahi ko sudno direket kajtova. I site da dževap ilo dolese su na dinđam, ilo dolese su na sredinđam, ilo dolese su na mistinđam. Sebi pa Allah Đelešanu svako ne prati njem dikeva. Pralale namen morate džana, amaru pegamberu Muhammed alaih salam sallallahu alaihi wa sallam penula štovino Allahi bud štovino Allahi kova dela koja nave Allah esro. Ako na dinđa koja nave Allah esro, dela samo te ovelu, ko nav prešundo, ovka ovel potpala od džehenemi. Od ovakova dela, deme kakava nekol sa stodike strevini celo mahala odoljava zela pokolin, ovel ango manuša, sebe po manuša dela, sebe pitol prešundo, sebe pite čerem lesrolafi, sebe pitol dređa ko manuša bari, asav kol teiba na stari tanko Allahi, ovka ovel polpala deme keke nemesri. Direktno rođenemi, sakon dinđave, obstrevinđave, občekđave, najšukarve, a mesar insanjan peda najšukar. Ama ko Allahi, koli neja dinđa, hem falisalo da bi anguno te ovel, aška damjani mahala, monav tol anguno. Te diken masare te penen manđe, merhaba, assalamu alaikum. Asam koji potpalan od džene. Cematin muslimin kod trin kategorija, kjajtani kategorija kod dejba, poštijan kod dersi dejba. Inšallah Allah Đelešanu kame kao porahmeti samo koja nave Allah esro. Samo koja nave Allah esro. Sadaka dela peračatem dive. O Aliye radijallahu anhu wa tevđaperum ja Fatima. Ja Fatime, ana te da sadaka. Soiski te da sadaka, štar dinarja, pejana Allah štar dinarja. Jek dinari dinđa račate, jek dinari dinđa divesno. Jek dinari dinđa javno, jek dinari dinđa tajno. Dela pe sadaka hem javno, hem tajno, a kavaja jetjano Kur'an-i Kerim. Ko amangela te del tajno i sole pravo, o ajeti dela mena džarte na šunđol. Od ovakva mangela te dela javno, ti sole pravo, dela pe javno, i same na jetjano Kur'an-i Kerim, kura Allah i kanla dela pe hem javno, hem tajno. I od onesu alija pratinja, odlah štar dinarja sinolje,
dinđalen ko anave Allah esro se se dinđalen ko celo bersena grešinđata ekija te navačerža lošno se amenda fitri sada kod fitri se da sebe pi te tovamen ko tariči vallahi te tolamariči te tolamari nervoza te tolamari so najamne šukar da ike bačerđam da ike lošno lafi da ike kalese odonese dela sada kod fitri te tovelame na Allahi čista ti kova bajramese pa sad dela prodova sako zomđeminja na noćer pa ona poslinera i lorenđe delape pa čak i mi ako i samen bori dolođende i godova maksunera činite džemati muslimi sakova i sole akalat bujdive neka del neka srevini ovđane okurivalani ko akala u sto kategorije kaj sole čefi kaj čelo nijeto te neki gari pozekati o fitri kaj čelo nijeto te neka del sebe pite akalat bujdive valani ečororen valani jetimen valani uduvicen valani okula nemoćna manuša okula nesposobna okula sakatija okula zaista onen valani te dikelpa koji potrebno te čirelpe te dikelpe kuri sarde da zaista te ova čista ko bajrame i čiste liceja ti to vam vallahi ga Allah đelešanu čel kabulju dova sasu dinđajn ko avnav Allah esro walhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جماعة المسلمين التراوية إسلام بنا erat ko anava Allah esro o noću namazi i samen panerat pa inšalat kaven ya Rabbel alemin ko trsa kala devetumen janena keda primenena da je kinekcija upozorena to doktora Dikembre paloni nekcija te primenesi kao vešukar šajdejstvo kao vella je paloni nekcija pa ili ne tumen džapelinava tumen taven erat kitaravija ili ko noću namazi Inşallah yarat kaçalamcı kabul ya Rabbel alemin. Sebebi ameni samenik primerani dünyaya ništa lekja pije, ništa i čime vjeđio paluno leko na netu leko. I odore se pralane valane te pratina istu amen o ibadetja koja kjarat te venki inšallah kitaravije konoću namazi te aven inšallah te molina Allahe da zaista ako tar berđo berš kod Ramazani, džo Ramazani, te trula Allah je mare grehja ili čisto li stejati kova menko dive bajramesro. Džemat pralali samen jek dženaza koja kova mubare ko Ramazani jek fenna kraj dunjaja oše osli romni, pa inšallah opaliva palo lijeko sati kapaluni pravdije ko grobja. Inšallah Allah i tadal dženeti sarameti inđe Rabbil alemin. Dobar čera ko Allah i sarete vačer namin. Sad su i samen na borme Allah i te sačane ya Rabbel alemin. Sad su i samen maksumija na borme Allah i te sačane ya Rabbel alemin. O Allah đelešanu te primini svakone se opostiva ya Rabbel alemin. O Allah i te čel kabuli ya Rabbel alemin, opostiva sari nego ya Rabbel alemin. O Allah i te primini nego zekati sadaka ya Rabbel alemin. Allah i te primini nego namaz ya Rabbel alemin. Allah i te rakame kotar lošno droma ya Rabbel alemin. Kotar musibete ya Rabbel alemin. Allah i te mekel po rahmeti ko sao čera ya Rabbel alemin. Wallahi ko akva mubarek Ramazani ko zaista perjama rokan bi imani odone imaniyate çiftina amen ya Rabbel alemin. Kolina Allah evo Allah i to zaista amen da zadovoljno ya Rabbel alemin. Pagi pemangi pet olmaş karamen ya Rabbel alemin. Selam i teşrivina ahlako sužo tovolame ya Rabbel alemin. Takvaluk dar Allah esri ko kalbite piravala sadoki amcide ya Rabbel alemin. Tanrılamcı Allah'ı tulava soy haram ile halal ya Rabbel alemin. Uvek ko halal i dolčan i džepa haram i kotar džepa ya Rabbel alemin. Volina Allah'ı ve Allah'ı temekkal po rahmet ya Rabbel alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Wassalamun alel murselin.
والحمد لله رب العالمين.